Ikaze mu biganiro byacu hano kuri Shema Dossier and Article. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe. Turi mu rukerera cyangwa se mu gicuku ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turi kuwa gatatu w'icyumweru, uwa gatatu mwiza, ibihe byiza ku bantu mudukurikiye kandi mukomeje kudutega amatwi. Turagarutse kandi niba tuje tuzanye amakuru menshi cyane ndetse na byinshi bikomeza kugenda bitugeraho. Tugiye kugaruka ku nkuru zicukumbuye zirimo buri kimwe cyose, ibyo muhishwa ndetse n'ibirimo biragenda bivugwa kugeza magingo aya ngaya. Turagaruka kandi kuri byinshi cyane twabateguriye, ariko reka mfate uyu mwanya ndambure inkuru zose. Minembwe intambara irakomeje, ni imwe. Kabiri, turavuga kuri Minembwe haravugwa ibindi birego byo kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, aho abaturage ngo basaba iperereza ryigenga. Turabigarukaho. Turagaruka ku gitero kivugwa Kakenge, aho hose ni za Minembwe, ndetse kandi turaza kugaruka ku mpunzi cyangwa ku banyekongo bari mu Burundi bakomeje kugaragaza urukundo ndetse bakunze igihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni bimwe mu byo tugiye kugenda turebera hamwe tukabirambura mu buryo burambuye cyane. Ariko mbere y'uko turi buze kwinjira kuri iyo sije, turabanza kuri sije ya Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, na mugenzi we Tshisekedi, nibura ku rugendo rwabereye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho mu buryo burambuye cyane. Hari amakuru akomeje kugenda avugwa, ayo yose rero turaza kugenda tuyarebera hamwe muri iki kiganiro. Reka mbibutse ko turi kumwe na muganga Dr Pembe ukorera ku Ijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu avura indwara iz'amarozi, izananiranye agukoraho rikaka. Ukeneye ibindi bisobanuro wamwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Akarusho, atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Icyitonderwa, uyu muganga wishyura serivisi wamazije guhabwa. Ikaze rero turambure page zikomeye cyane ndetse n'amakuru menshi muri byinshi cyane dukomeza gukura impande zigiye zitandukanye, twavuga tuti tubagezeho. Reka duhere rero kuri Minembwe. Ni mu misozi miremire. Iri jambo Minembwe ryabaye Minembwe. Ni ukuvuga ngo MONUSCO ikiva hano Minembwe yasabye ingabo za leta ya Kongo FARDC guhagarika urugamba rwa Minembwe, ari nayo yabaye intandaro yo kuba izi ngabo zaravuye hano Minembwe zikerekeza mu nkengero zayo. Ayo ni amakuru nakomeje kugaruka ku munsi w'ejo watambutse cyangwa se mu masaha yatambutse, ngenda nyababwira kubera ko n'ubwino tuba turimo turagenda tubakurikirana, tukavuga tuti tugende tubagezaho amakuru yose. Rero nyuma yo kubihagarika, hari ababihuza n'urugendo rwa Ndayishimiye Evariste, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ko mugenzi we Tshisekedi yamuhamagaye wenda agira ngo abiganireho, ariko bakabihuza bavuga bati kubera iki Neva yageze hariya urugamba ngo rugahita rukomeza. Kuko ubu tuvugana mu gutaka kwa M23 na twirwaneho, irimo irataka ko FARDC yabasutseho ibisasu by'indege z'intambara. Ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro nibaza ntisi bundi Tshisekedi kubera iki atarimo gukoresha indege z'intambara, ariko ababihuza baragira bati se Neva kigera hariya ku cy'indege zahise zongera kurasa, zari zimaze icyumweru kirenga
zitarasa mu birindiro bya M23. Mbere yuko twinjira mu busesenguzi, reka manze mbagezeho iyo nkuru y'ibitero bishya birimo kugenda bivugwa muri Axe ya Minembwe. Axe ndibuze no kuganiraho cyane kubera ko nta makuru menshi cyane nyifiteho, nayibonyeho amakuru menshi cyane, hari byinshi bino bigenda bivugwa buke. Ni ukuvuga ngo rero Minembwe, umutwe watwirwaneho ufatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 uravuga ko hari ibitero byo mu kirere bya kajije mu duce dutandukanye, uretse ko baba bavuze udutuwe, ariko twebwe dukora inkuru tureba ku mpande ebyiri, icyo uruhande rwa FARDC rutangaza ndetse n'uruhande rw'izi nyeshyamba rutangaza. Nubwo mu M23 ndetse na twirwaneho bavuga ko FARDC yibasira ibice bituwe, ariko ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC bashimangira ko barasa mu bice mu by'ukuri birimo inyeshyamba. Ku itariki 23 ubwo ni ku munsi w'ejo watambutse, ihuriro ry'inyeshyamba za 23 ryitangarije ko imirwano yakomeje, kandi ibi mirwano ikomeye cyane yabereye muri Haut Plateau mu misozi miremire ya Minembwe no mu bice bikikije. Nk'uko iri huriro ribitangaza, rivuga ko ingabo za Kongo zakajije ibikorwa bya gisirikare, aho bavuga ko ibitero byo mu kirere ari byo byari byakazijwe. Ubwo ndavuga ko kugeza amagingo aya ngaya yaba twirwaneho ndetse na M23 barimo gushimangira ko twirwaneho irimo irashimangira ndetse ifatanyije n'inyeshyamba za 23 ko FARDC n'abarundi bakoresheje ibitero biremereye cyane. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'uyu mutwe, uravuga ko ku munsi warabitambutse tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, M23 na twirwaneho bavuze ko nyuma y'ibyo bitero ndetse byaje kwiyongera, ngo byari ibitero bikomeye cyane byakoreshejwemo indege zidasanzwe. Ibitero rero bavuga ko byiyongereye mu gace bita Bidegu, mu bice byibasiwe cyane rwose. Ibitero biza kwiyongera mu gace bita Mikenke na Gakenke. Ibitero biza kuba rero byakiyongera muri utwo duce. Baravuga bati rero indege z'intambara zizwi mu bwoko bwa drone zitagira abadereve zizwi nka CH4 B, hakaza drone bita CAT akanyerezo TB6, hakaza drone zigiye zitandukanye zirimo kamikaze. Izo zose rero bashimangira ko ari drone zakoreshejwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nababwiye ngo uyu mutwe uvuga yuko izo drone ziba zarashe mu baturage, ariko ku ruhande rwa guverinoma bagashimangira ko mu by'ukuri barasa mu birindiro by'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse kandi bakanavuga ko nta munsi n'umwe bararasa ahitwa ko hatuwe n'abaturage. Ku isaha y'isa 5 nibwo drone ejo zarashe ahitwa Gakenke na Mikenke, zirasa ibirindiro bya M23. Nyuma y'uko M23 rero ibyemeje ko izo drone zarashe, twashatse imwe muri drone zacu cyangwa se mu mboni zacu zerereye hariya, itubwira ko iyo mirwano koko yabaye kandi ibyo bitero byabaye. Aho byari ku isaha y'isa 5 mu gace bita Gakenke ndetse na Mikenke. Ku munsi w'ejo nibwo ibitero byumvikanye. Naho ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 4 agace bita Bidegu karashwemo n'indege bita kamikaze drone ndetse na KT akanyerezo 6. Izo nizo ndege zarashe ahantu bita Bidegu. Noneho ahitwa Gakenke na Mikenke haza kuraswa n'iyitwa rero CH4B. Iyo niyo ndege yabarashe muri utwo duce. Umutwe nyeshyamba za M23 wirinze gutangaza ko ibirindiro byawo byashenywe, ahubwo uvuga ko ngo hasizwe ubuzima bw'abaturage, ndetse benshi ngo bakimurwa n'intambara, abandi ngo bakaza kwasiga ubuzima. Ariko ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC bashimangira ko barashe mu birindiro byari biri aho ngaho, kandi bavuga ko izo pozisiyo z'izi nyeshyamba za M23 arizo zari zirimo kugenda zitesha umutwe ibirindiro biri aho ngaho, by'umwihariko ibiherereye kuri Powezero. Bati rero izo pozisiyo niyo mpamvu twazibasiye.
aha rero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri ya axe ya Minembwe. Murumva ko intambara abari bo baravuga ati rarangiye, isubiye hehe? Ibubisi. Yari FARDC idaheruka gukoresha indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Sukhoi, drone ndetse amahelicopters, ariko ku munsi w'ejo bigenze biti, barazikoresheje. Izi nyeshyamba iyo zateruye zikavuga ziti rero ibitero byadukozeho, ziba zatakaje ibintu by'akamaro. Nimvuga ibintu by'akamaro cyangwa se iby'agaciro, wumve ibikoresho, wumve abarwanyi, nubwo wenda bo baba babishyize muri sanse yo gushimangira ko ingabo za Kongo zarashe mu baturage, ariko verisi ingabo za Kongo zo zitanga ziravuga ziti twebwe ntiturasa mu baturage kubera ko abaturage aho batuye turahazi, izo ndege zirasa mu birindiro. Ariko mu by'ukuri ubundi ikintu tumaze kumenyera, M23 iyo yavuze iti baturashe iba yahuye n'igihombo gikomeye cyane. Icyo rero si ikintu gikomeye. Igikomeye ni iki? Kubera ko drone zo zirarasa ndetse na Sukhoi zikarasa. Ni ukubera iki bavuze ko intambara yo muri Minembwe isa nk'aho agahenge kabonetse, cyangwa se habonetse guhagarika urugamba uyu munsi rukaba rukomeje? Ni ukuvuga ngo intego ya Kongo ni ukwigarura Minembwe yose. Intego ya 23 ni ukwigarura Minembwe yose. Kandi ubu tuvugana ibirindiro byinshi muri intara ya Kivu y'Amajyepfo tugiye kugenekereza muri axe ya Uvira, muri axe ya Mwenga, muri axe ya Fizi. Ingabo za Kongo zirarusha abasore ubuso bunini, yaba ubwo bari bafite ubwo batari bafite, zirabarusha ubuso. Rero niyo mpamvu ku munsi w'ejo nababwiye nti ibitero byo bigomba gukomeza. Nubwo ubuzima bw'abaturage buri mu kaga, ibitero byo bigomba kugira ibiki, bigomba gukomeza. Ibi rero nibyo bibaye, kubera yuko FARDC niyo yavuga iti twebwe tugiye gukavaringa imyanya twafashe, M23 ntizareka kubagabaho ibitero, kubera ko irabizi neza cyangwa se gahunda bafite ni ugutsinda urugamba rwa Minembwe. Bamara gutsinda urugamba rwa Minembwe bagafata Baraka ndetse na Karemi. Aho rero hakaba ariho ruri buze kuzingira. Buriya niyo mpamvu babwira ngo intambara y'aha ngaha izaba intambara izatwara ubuzima bw'abasirikare benshi, izatwara ubuzima bw'abarwanyi benshi kuri buri ruhande. Aha twari turimo twatangiye gutekereza yuko urugamba rugiye kuba ruhagazeho, ariko mu masaha gusa atageze kuri 28 bahise bubura urugamba. Aho ni kimwe, birashoboka ko izi nyeshyamba zishobora gukenera kwigarura ibyo bice na FARDC kavuga iti ariko aba bantu n'ubundi kuva barimo baradeployinga umunota ku wundi ntago arabo korohera, reka dukoresha iki? Ibikoresho bihambaye cyane. Ariko hari abamaze gushimangira ko uguhura kwa Tshisekedi na Neva bigomba kugira ibiki, bigomba gutanga umusaruro, cyangwa se bigomba guhura n'izi resulta tubonye ku rugamba wera ku isaha y'isa 5 ku munsi w'ejo warayitambutse. Impamvu ya mbere ni Tshisekedi utaheruka gukoresha drone, Tshisekedi utaheruka gukoresha indege z'intambara, ariko nyuma yo guhura na mugenzi we urabona ko ibikoresho bihambaye byose biboneka ku kibuga cy'imirwano. Bamwe mu basesenguzi rero batangiye gushimangira ko urugendo rwa Neva hano i Kinshasa ari urugendo rwatangiye gusobanura neza ko mu gihe mugenzi we yaba yizereye mu biganiro bizagorana cyane, kubera yuko n'ubu kugira ngo Minembwe centre ndetse n'ikibuga cy'indege cya Minembwe kigarurirwe ni MONUSCO yabiteye, nk'uko natangiye inkuru mbivuga, kuko MONUSCO yategetse ingabo za Kongo kuguhagarika imirwano, bityo bakihagarika bahise bagabwaho ibitero. Bamaze guhita bagabwaho ibitero bahita bavuga bati aho kugira ngo dushire hano reka tuhasohoke tujye mu nkengero z'iyi Minembwe centre. Rero bakaba batangiye guhuza ibivuga ko uwitwa Neva Ndayishimiye Evariste
yaba yamaze kugira inama mugenzi we Tshisekedi akamubwira ati iki nicyo gihe cyo kugira ngo usobanukirwe gahunda urimo ndetse n'abo muri kumwe, ati kuko nukomeza kwizera ibiganiro wumve neza ko ibice byinshi uzabyamburwa, kuko aba bazungu nta cyiza bakwifuriza, kandi akaboko bakwereka ko barimo baraguhereza baguha igice kurusha uko bagahama 23. Icyo ngo kikaba kiri mu bintu bishoboka ko aba bagabo bombi baba baganiriyeho. Hakaba n'ababa rero bamaze kubona ko uru rugendo rwa Neva rushimangira imirwano ndetse kandi n'intambara idasanzwe hano muri Minembwe. Bivugwa ko iki gitekerezo cyo kuba izi ndege zongeye guhita zizamuka nta wundi cyavaho uretse General Neva, sirikare cyane wanabaye inyeshyamba, uzi imikorere y'inyeshyamba. Ubundi abahanga bavuga ko ubundi kurwana n'inyeshyamba zo zifatira nicyo bita CCRF, agahenge rwose ho wajya mu by'agahenge bagahita gukubita inshuro. Mugabo rero bikaba bivugwa ko urugendo rwe rw'Kinshasa rugiye kuba umusaraba ukomeye cyane, ndetse nk'umwe Yesu Kristo yabambweho kuri 23 na twirwaneho. Ibyo ni ibikomeje kugenda bisesengurwa, baganiriye kuri byinshi, ariko murabizi neza ko umutekano kuri RDC nicyo kigomba kujya mbere. Umutekano ku mbibi z'u Burundi na RDC nicyo kigomba kuba cyari kiri imbere ya byose, kubera ko bo babanje gufata umuhezo. Nta munyamakuru n'umwe uzi ibyo Neva na Tshisekedi baganiririye hehe mu muhezo. Hatagira n'umuntu uza kuza kuvuga ko abizi, ariko nyine ugiye kubisesengura urasanga icy'ingenzi kwanza cyanatumye mugenzi wamuhamagara ni ukuganira ku burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abamaze kubona ko uru rugendo rwa Neva rugiye kuba inzira y'umusaraba hano kuri twirwaneho na 23 mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make agahenge Minembwe kamazije kwangizwa n'impande zihanganye, kubera ko ibitero by'indege byubuye, ndetse kandi ibyo bitero bivuga ko ari ibyacaga intege izi nyeshyamba zari zikomeje kwataka hirya no hino. Aho bigeze ahangaha muri urukerera, inkuru zirimo ziravuga kuri point 0 yo navuga ngo hagendewe ku byo ejo niyumviye, hagendeye ku birimo biragaragara kuri point 0, ndumva 23 kari agace igomba kwikikura mu mutwe. Abarundi barayikabye 23 yagerageje kugaba igitero ku itariki 22, abagarutse ngo ni Mbarwa kuri 23 mu gitondo igerageza kwagaba igitero, abagarutse ngo ni Mbarwa. Point 0 nyine ni point 0, kubera ko nkuko ejo nabigarutseho ni FARDC izi ko kuyitakaza cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo. FARDC kuresista urugamba rwo mu misozi miremire byaba byananiranye, bityo rero agace gafite agaciro nkako ngako kugira ngo kwigarurire ni Sakiri Lego. Aha rero ni Minembwe, ababonye urugamba rwahabereye ku munsi w'ejo guhera saa 5 kugira amasaha y'umugoroba batangiye kubona yuko inyeshyamba z'umutwe wa 23 na FARDC bari mu ntambara ikomeye cyane, kandi iyi Minembwe igomba kugaragaramo urugamba rudasanzwe bitewe n'ibimenyetso birimo kugaragara. Aya makuru arakurikirwa n'iyi nkuru ngiye guhita mbagezeho twihuse cyane, n'ubundi irimo iraturuka hano muri axe ya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane irimo iratugeraho muri aya masaha, murabizi ko tuba twihuta. Ni ukuvuga ngo amakuru arimo arava hano aravuga ko kugeza amagingo aya ngaya
mu by'ukuri habaye kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Urumva nk'uko nayitangiye inkuru, ni inkuru natangiye mbabwira yuko MONUSCO yari yaganirije impande zombi, ariko FARDC yabikibyemera 23 igahita ifata ibice ariyo Minembwe Centre. Ibikorwa bya diplomasi bigamije guhagarika intambara ndetse n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje rero kurengwaho n'impande zihanganye, mu gihe amakuru aturuka rero mu miryango itegamiye kuri leta n'inzego z'umutekano ndetse n'imiryango mpuzamahanga aravuga ko mu munsi umwe gusa ingabo za Kongo na 23 barenze ku cyo bita amasezerano bagakomeza urugamba. Aha niho ruba ruzingiye. Iyi nkuru urumva nyigarutseho kandi nayihereyeho, aho amakuru ashinja ihuriro rigizwe n'abarwanyi ba M23 Redi Tabara ndetse kandi ko iri huriro rikomeje ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye bya Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, mu gihe hari ibiganiro by'ubwumvikane byari bigamije kugabanya imirwano hagati y'impande zombi. Niko kakandi natangiranye mbabwira kavuga ko MONUSCO yagiye hariya iganira n'impande zombi. Ubwo rero yajyaga hariya yari ihurujwe n'uyu mutwe watwirwaneho ndetse na 23 bavuga yuko urugamba rukomeje kwangiza byinshi. Nibyo koko aba bayobozi cyangwa se abagize iri huriro ry'itsinda ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo MONUSCO bageze Minembwe bifata mu maso, basanga icyumweru kirenze kimwe habera urugamba rwivuganye ubuzima bw'abantu benshi ndetse harimo n'abaturage. Urugamba rwahabereye rwangije imitungo myinshi y'abaturage. Begera ihuriro ry'ingabo za Kongo, njyewe ayo ni amakuru mbahereza kandi ahura n'ibi byose ndimo kugenda mbabwira, kubera ko nababwiye ngo hano kuri Shema Dossier Analytique nkora ubushakashatsi bw'amakuru narangiza nkagira ibiki nkayabazanira. Begera iri huriro bararibwira bati buri wese ahagarara hageze. Ngabo za leta zahagarara aho zigeze, twirwana 23 namwe muhagarara aho mugeze. Ibyo birananirana, bimazije kunanirana. Iri huriro rirababwira riti nibasubire mu birindiro ariko bave muri centre ya Minembwe, buri muntu wese agaruka aho yarari mbere yuko bafata aha hantu. Ihuriro ry'ingabo za leta kubera ko riryo riri muri riske rirabyemera. MONUSCO ngo yatinze guparukura imodoka igenda, isasu ryese rivugaho FARDC iri hehe mu birindiro. Nta kindi cyabayeho rero uretse guhita bahaguruka bararwana. Igitero cya mbere uyu mutwe wakigabye mu gace bita Kakenge, ukigaba tariki 21 nibwo wagabye icyo gitero mu gace ka Kakenge. MONUSCO yari yahavuye ku itariki 20 z'uku kwezi turimo gutwara kwa gatandatu umwaka w'2026. Kuri iyo tariki ya 20 izi ngabo cyangwa se aba barwanyi nibo bari barimo gukontorora iyi Minembwe. Ubwo ndavuga abarwanyi b'ingabo za leta ya Kongo
FRDC, abarundi n'iyi waza VDP. Ku munsi ukurikiyeho bagabweho ibitero ari wo w'ejo mu bice byose Kitavi, Irundu n'ahandi henshi bafite mu nkengero. Ibyo rero nta kindi kintu byahise bitanga uretse guhaguruka bagahita birwanaho. Bakoresheje izo ndege rero, uretse ko hari n'abazihuje na Ndayishimiye ko ari watanze iyo oda yo kurasisha indege, amasezerano rero bahita bayarengaho ako kanya. Aha rero niho kuzingiye, abantu batangiye kubona ko ibintu bitoroshye. Gusa inkuru ibabaje irimo iravariye. Ibyo byose nubwo birimo biraba, ikibabaje abaturage ndetse n'amarira n'agahinda nuko bivugwa ko abana bari muri ibi bice bashobora kudakora ikizamini cya leta. Inkuru mbi cyane. Niba hari inkuru mbi ivugwa ahangaha niyo ngiyo, kandi niba hari n'ikintu kibabaje ni icyo ngicyo, kumva ko umwana acikishije amashuri ye bitewe n'intambara, ni ikindi kintu gikomeye cyane. Aho rero niho hatangiye kugenda havugwa inkuru z'uko agahenge karenzweho kandi koko kamaze kurengwaho, kuko ibitero byo namaze kugenda mbivuga mwabyiyumviye. Ni intambara irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikomeje kuba intambara ikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo rero zikaba zongeye guhaguruka bundi bushya mu gunetraliza ibitero bya 23. Ariko ibi baba bavuga njye mba narabibabwiye ku munsi w'ejo, ndumva niba rejo bundi, tekereza ko amakuru nk'aya nari nayababwiye, ndababwira ngo mu by'ukuri urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. FARDC yamazije gutangaza ko nta gice izongera kuvamo. Ibyo nabivuze ejo. Intambara rero hari abarimo barabona ko ari cyo cyizere cy'uko amahoro azagaruka, hari n'ababona ko diplomasi n'ibiganiro ari byo bigomba kugira ibiki kugarura amahoro hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izi ntambara rero zirimo zirabera hano muri Minembwe, zirimo kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Ibibazo by'uburenganzira bwa muntu birimo kugenda bifata indi ntera. Urumva rero ni ikintu kidasanzwe, ni uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo komeza kugenda avugamo amakuru nk'ayo ngayo. Ibintu bikaba bikomeje kugenda rero bibi bicika, mu gihe abaturage rero bakomeje kwinubira iby'izi ntambara, bashimangira ko niba hari ikintu kigiye kubababaza mu buzima bwabo ari ukubona abana babo badakomeza amashuri yabo, bamwe bagacikisha ibizamini bya leta. Ayo ngayo ni amakuru arimo arava hano mu majyepfo ya Kivu, teritwari ya Fizi, Minembwe. Urumva ko rero rwongeye gutangira bundi bushya kandi rusubiye ibubisi. Abantu twari turi mu rujijo rw'ukuntu ingabo za Kongo rero zavuye muri ibyo bice, ndagira ngo mbabwire ko ari gutyo mbibabwiye, ni uko bimeze rwose. Ubwo n'ubwinonge mba ndimo ndagenda nimenyera nkavuga nti mbubazanire kandi mbibabwire. Gusa hari umuntu hano wigize ku komenti, ni nawe watumye aya makuru nyakurikirana yose. Amakomenti arambwira ati kubera iki Munisiki igihe hariya bakaba babonye kuhava, ati bakagaruka inyuma, ati icyo kintu tugitekerezeho. Ako kantu gatuma nkurikirana iyi kesi neza, nibwo rero nahise menya aya makuru yose. Andi makuru, abaturage b'abanyekongo bari mu gihugu cy'u Burundi baravuze bati twamaze kwakira ubuhunzi. Barishimye cyane, ariko ni inkuru ishimishije. Umutima wabo uri ku gihugu nubwo bari kure yacyo. Barashimangira ko bakunze igihugu cyabo, barashimangira ko bishimiye ko ikipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gukina na Colombia, kandi barayifuriza gutsinda. Bakavuga ko umukino bazawukurikira, bagashimangira ko rero siporo ari isoko y'icyizere, icyizere cyo gutaha mu mahoro. Niko babivuze, baravuze bati siporo iwacu ni isoko y'icyizere, kandi ni icyizere cyo kugira ngo tuzatahe mu mahoro. Abo ni abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherereye mu gihugu cy'u Burundi,
bishimiye ko ikipe yabo ejo n'uyu munsi ariko bavuze ko bashimishijwe no kubona igiye gukina na Colombia. Rekana n'abarebera igihe igomba gukinira cyane ko mba ndimo nanjye ndagenda nkareba gake yanjye ejo yaratsinze yari Argentine, twatsinze 2 rwose, twatsinze 2. Uyu munsi abo bari kumwe mu itsinda ni Portugal yakinnye sinze ibitego 5. Reka turebe Leopard irejo iri uyu munsi riryari, reka turebe kabisa. Congo vs Colombia, ubwo ngiye mbimenya kandi ngiye kubireba, abantu munkurikiye mujye mwihangana, ariko reka turebere abavandimwe kabisa ku isaha y'isa 10 za mu gitondo. Ku isaha y'isa 10 za mu gitondo ejo oya ubusesejora tomorrow saa 10 zuzuye nibwo abakongomani bazaba bageze mu kibuga. Kandebe niba ari saa 10 zuzuye za mu gitondo, ariko ngira ngo ni z'umugoroba hagati aho ngaho reka turebe isaha irimo aho ngaho, ariko ni z'ejo nimugoroba. Ejo saa 10 rwose bazaba bamanutse ikibuga, ubwo muzagira amahirwe kandi masa, umupira wanyu uzagende neza nk'uko muvuga muti ni isoko y'ubuzima. Ubwo rero Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubahezagira aho muheherera aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Nanjye rero sindi burenge kuri uyu munota, ndasoje. Reka mpinira aha ngaha ay'ingenzi mbana yababwiye. Murakoze cyane, mukande subscribe cyangwa sabone, ubundi dukomeze kubana. Nahagurutse ibiganiro ngomba kwibagezaho, ngaye nguko uko byifashe ku makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho. Murakoze cyane, murakarama.